Piyamo kay kwaniton malan mo na rakso kon peyu waun ki sanan kan konanalang konang kaniko waun choro rang sabal na chain kabna karyang kabna speaker and legislature som kabna kalat nakalagakan nan kanyen siya momot sa government to chon kon peyu sa kachuan luka kupuran karas om nan sabal na chay Rohngen Rahnwet o ngay sarli Nicolas medan kachuan kalalay kupurakan Autaban sabal macay Rohngen Rahnwet. Ia karalaban sabal macay rongkan kayo kamanaman na report na perantanyan. Tuon Bay Police Commission Koryao Open. Layer Site Plantation Kasilo. Empazo taranwin US o President na pesan pajuan parap tagapakin. Puenchok yapan tato kan Operation Christmas Truck. Kagayaw sa pagmantayangin kapasa na dito kan sinaslan kapinsalet sa mga kumite sa tuwaw o kalamaw sa pagmantayang masan naman ponpe. Rong sang kolonyawen ponpe, nitisan betuwawan pamilya katriyan sa kayo ponran koryaw, and meeting choror kaysa kriyaw, the 12th special session, and Queen and Senate and Ponpe State Legislature kaysa and when Pompeii, legislature kaisa watch, Pachawan Aleta o Kamanana, Irai Port Member Kan, and Banyan Police Commission and Pompeii State, o yet Irai Port Member Kan, Mr. Patrick Petros, Nuso sa Isakwaluway, o Euso, Mr. Byron Mendiola, Uso sa Isaktuaway, o Sochaso, Mr. Chawapano, Uso sa Isuway or Yauso o Mr. Wilsper Raymond, Ususay sa Paluway o Euso. Koryawan sa panmatay Rohngen Rahnwet, Panian Rome, nan sa panmatay Region Ponpei, Pachawan Alatirio Rome, Mepit Kawapan, Layer of Site Foundation o Memorial Fund. Panuwas pan Pachawan Miara Ichmal 5K Walk Run, Puen Kachamen o Kapengki, sawa-sawa-sabi manunian Ponpe sa Waschoro, Chaykan, Soundbar Sili sa Plimaw, Leletor Rahnwet. Programot kan Pachawan Miaw Ran Kaunap, Tisan Bay sa kayo, Riyakat sa kayo. 5K Walk Run West Pan, Chaptak Lakisu ni May Samsam, Ponpe Cinema, ang Nantakochik o Purato Ponpe Cinema. Nintuan taman sansan na sochay sa pankilalat sa register, o kilala pan Pachawan Chaptak Lakmanong Mansang ng parking lot and Pompeii Cinema. Doon ang t-shirt, lumakume, Pachota, ni Sochay size, ang raikan may kanyang chaweta o register ang tatokwat. Kasaka sili sa klimaw pipan Pachota ang may kanpoitakan ng fonwakwat o kasaka squat pan Pachanakot sertifikat o pangkap tatak ni stowakan na kilikilan pon sertifikat kan. O pwede palian rasan mga tapaplika tapan yang pachang tatakwat arabil pan sawaski sasongan nincha o suka ang paras na kupurki. Kung kachto o yang kawawi para kaslisang lumaw and Layer of Site Foundation o Memorial Fund. Karanan Christmas o Panagapmaw ang paras. Kasiluhan sa Kalmanchay Rohngen Rahnwet, Ambassador Ranway US Nanway Nabasam, Ambassador Carmen G. Cantor, Pachawan Ewang President Nabasam, His Excellency David W. Panuelo, First Lady Patricia Edwin, Vice Speaker Esmond B. Moses, o iray na palapchayka ng National o State o Pachawan Parak, Tagapakain, o iray din niyang Chok Tatokan, Package truck doon tagapakain. Tatapos Pachawan Muyaw yale, kulak mo na uminitay sa limang ni Sauchkan niyare, Tisang Baisu and Paria Katriya sa kayo. Sang Sompira Namar Air Force, si Abu Kasiliso, call sign Santa Kuya sa kayo. Nituan kami sansal matatapos Operation Christmas Truck,
Pachawan chapter miyawi nan parket wa kulmay sa kuyang nan sabong and Christmas o par wachawiya par kay sisak na sangan tatakot uyuyawi ki. Mip sang niyo som P29 Super Fortress Aircrew P2 kapangamarangi o kulangatay raychon tagawat aray uyuya aray chungal paranan Christmas. Nan ansaw and amin Christmas Aircrew pachawan kasati tipsaw kay ton tagawat o iray pachawan angatan Operation Watch maramot kichay katan ki Operation Christmas Truck. O takat po nangin dimay sa klimaw nangin Pacific Watch me sangan tatak watch kun pachawan yawiya. Tatak kan Operation Christmas Truck Watch kan pachawan ray ki rani sak me pachawan chapta nitisan palimaw o tupsaw kan nawiya. Operation Christmas Truck yay me nyanga ki tupsaw school nain sermen matang mga o sangan tupsaw chekan. O nan watch Aircrew may pachawan ang palitata kan Operation Christmas Truck Watch yay when United States, Japan, or Republic and Korea. Kabayo ay sa kanmachay Rohngen Rahnwet palimakan pachawan na palito kan sila nuniyan kami sa leto so mga COVID-19 sa tuwang at pachawan sa Rockaway Tokan may railakan makakaryang coach kita pachawan na leto kan sila silwatch. Sam baray sa kwal bacho ta bil bachawan san iray liyakan medseyan so chokap nyang coach kita pachawan na le to kan sila silwatch. To kan sila silan kami sa leto so mga COVID-19 sa tuwawat kin pachawan ta publical perbanan manunian pompe o dispenser yan kolonya. Kanian publical kin pachawan rachtak lakwal bilmay sang regular bilmang ni sauchuk sang niyot len niyalam koras bimen yang coach kita pachawan to kan sila silwatch. Tananana uteta taraban tok mona pan pachota. Tokan sila kabin sa leto so mga COVID-19 sa tuwaw kun pachawan yang nipa an pachawan sansal. Meranwat kichay sa kalman ko niyan sila riyaw yung maternal vaccine o yung Johnson & Johnson. Ang maternal vaccine kun pachota pa riyaw. Naniraran rangay sa kwanunan punga o Johnson & Johnson kun pachota pa kayo siya. Sang kawaitan pa niyang US Central for Disease Control muniyan sila and kapin sa leto so mga COVID-19 sa tuwaw so chokapa apon pararabat pa 20% tuway sa kayo poncheo. Nanrabot magan pa chota sang kanyan for State Vaccine Administration leleto nitisan pa tuwaw kaya katriyay sa kayo iray lang naman sa pompe kan makachkiyar tabachawan yan to kan sila which kayong tok the primary dose ray naramas nan mo na to kwalo kutuwa siluman may 7% wali sa kayo koryangan tok the second dose ray naramas nan kut magkut isiyakan kaangan may 7% may sakmano hoy ray lakan na kachkiyar tapachawaner to kan sila Johnson o Moderna iray naramas nan Demakot pa ako isiyakan isiman na 7% sa payo. Rahnwet pambay kachin sa kalman ko niyan Moderna riyapit pa ako sa silo o niyan Johnson & Johnson pa ako sa kuso. Kain sa klaan sa kalman chay Rohngen Rahnwet yagran masalangan pambay malangan tan patpatyan ni Pifriya poinche kula kwano minigsilisap tawlil mensang ulan tan patpatyan ni PJ pontuaw kulak aisak riyaw minit niyang tawling rin sa was o ew malangan tan patpatyo ni Beach Luboy Frayo kulak usu minit riyay sa kuno tawling ni Sauchik. Rahnwet ang tan patpatyo kalimasan ni nata isak lele isak lumaw loklagan pa na tan patpatyo ni Beach isulek tuwaw pan tabakin o pan kakmiya marmarakan kachaw ni Sauchik ang tan patpatyo kalimasan ni nata isak lele isak lumaw iloklikin pa na ran patpatyo ni Beach 101 pan tabakin yang ako marmarakan kachaw. Ran kaunap len ran saraw yang pan patpatyo kalimasan ni nata isak lele riya isak iloklikin pa na ran patpatyo ni Beach 101 pan tabakin o pan kakmiya marmarakan kachaw. Niyam len niyara ang pan patpatyo ng pungan palmasa o paliyapang ni
Isak limang len isak loki kentay na tan pas-pasan di page 1 len 8 tan tabok niya nga marmarakan kachaw. Walang lang ranayo pas-pasan iti kurwani isak tayo, walang lang ranranwat. Pas-pasan iti kuris isak 8. Wan sasongan kachaw mamoratunan raya ka na warya isak tayo, pas-pasan. Ni insis sa rapoy wali sakaw, wan sasongan kachaw mamoratunan sa punganti sakta. Patch-patchan ni insis riyaw ko di sisap tayo. Tuan kay karasang patchpin kulak mano, minit isap riyaw ni sauchuk. O taan prong salong patchpin kulak mano, minit riyaw isap walo naman sa manlaka. Ngayon ko yun, natsakan autatan sa palmanchay Rohngen Rahnwet, kalanganin kubran karas o kasalilyo.